Achiwi Kamataya Bauping, Tobal Li CM na PSA oxygen plant Turkot Mi Haira. Tobal Aina Kakchingwi COVID-19 situation review Sahaira. Manipur Li Gagaza case Gatar Shajisha Hanturuk da Chiko Sampang Haira, Trada Matiti Sanglui Haira. Mumbai Li Kale Navy's company na Ukhrul Wishimkur, Tinka Shakani Li Kangajon Mi Haira. Achi TTE News Ringphawon Zimik in the Pamidale. Achiwi Bauping may sign ang Nangrumsa. Chief Minister N. Biren Singh na Aya Tobal District Hospital Shakha LPM capacity Kalay PSA oxygen plant Akha Targat Mihaira. Kala Tobal Aina Kakching District we COVID-19 situation we Maramli DC Office Complex Tobal Li Review Meeting Kwika Haira. Kazib Jili Education Minister S. Rajan, Agricultural Minister Ol Lukhoi, Advisor to CM Dr. S. Ranjan, MLA M. Rameshwar, Fazar Rahim, Y. Andas Khan, T.H. Radesh Sham, Dr. Radesh Yam Yamnum, O. Surjar Kumar, K. Mekha Chandra, B. Brojen, Principal Secretary Health, V. Vandumang, Secretary to CM and Geoffrey, DC, SP Kala CMO Pingkala Kangate Health Department Official Aina District Khani we CSO Kathana Pingna Razanga. Chief Minister no Pongshok the State Hili test kasa machine tera ka matai sang ka hai wiwang positive kasa machine matai sang da khalena. Kala ji wiwang yarina ning khri khwai malai mana da hanga. Media bingnala sample test sa ka hai kala ka gaza rai khui ka hai wi machine la cover sami khwai hanghaira. Tobal District Hospital ICU bed tharang room sang khami aina ngasoda anesthetist kala physician darga kasa chilangaran mi khawai yang sang haura da hanga kakchin hi district kathar ngasa ka highway wang medical infrastructure kala pan power we khawat later lay jiwi wang aina Tobal District we health authority na hili corporate chap lungra atam chada ka gazang ha khami kala mangla kan ku khui hili lei ha we maram aina hapka khnoma mi phulung mara da chief minister na hanghaira. Chief Minister N. Biren Singh na District Khaniwi DC Kala CMO Pingli la Jizumida Vaccination Drive Pangmaida Kwika Khawai Hanghaira. Lilong Area Le COVID Care Center Kusho Darka Saya Kuchi Aina Ngasoda DC Pingna Team Semlaga COVID-19 Aina Tika Hai Pingli Jizan Kala Jifumi Khawai la Hanghaira. Jikatha li janga high charge ji Kutonga District Administration na Mira Kala Chi now the state government na reimburse sami naura da hanga. Chief Minister na District Administration lila kasoda kagazanaw ping kalada na charge mi da COVID Care Center li service mi kashap private agency ping pakwi khawai la hanghaira. Na ibona tra soiba mi do han kanna bagi photo anywhere anybody that can the madai dai jubilation now thile regadi adu di I appreciate the explanation to taning the sikiti I DC coding amount adu DC na beato adu ka high ba family ki mi regadi DC ko ba central team group amatham anybody kaling my family kolaga agreement of okay adu mai kudong sabale family sing leida adu di usike high ba groups in the team sina DC na team semo amo honorable MLA singa tanar ka adu gi team duna sala polo hello adu moida koi biom tokudo ko mena biar tongai na mahana high ba Twig hai bung magada matiwi alungli manipurli mayor now shamati maku shinau shamati hang turuk da turuk kala central armed police force personal kutum jangda covid mi mau na gaza ga hai case kathar shachi shat han turuk da chiko sampanglui haira achi gaza ga hai case kathar sam ka phangji jangda achi rashung da wi alungli ga gaza phashok ga hai case thing ham phanga shashini ham phanga da akha ka shung haira da manipur Government we COVID-19 Command Control Room we aina ayang jing pung phanga aina tangda we alungli sam ka phang report chi we athishu da chi thei mi da lai thui ga hai pung makuda mati we alungli jingum hangmati aina thuilaga hangchiko da mati we alungli leida khlei ka gazanaw mayor naw chi shat kala shinaw thuruk jangda mi thrada mati thi sanglui haira kala chi jangda achira shungda we alungli thi sang ga hai machine
Shajishad apashini kashung haira. General population we aina atum gazaga hai pingji Imphal East we aina Shagatum apatra dakani Imphal West we aina Shakani hampanga Tobal we aina hangpanga da turuk Bishnupur we aina hang turuk da akha Kakjing we aina trada panga Ukhrul we aina jishad Chirajambur we aina hangchugo da jishad Jandil we aina jishad Snapati we aina maguda panga Tamenglong we aina thrada khani Kangpokpi we aina thrada kuthum Chiribam we aina mati Kala Kamjong we aina mati da sampangka haina Atumli Rims Jenims District Hospital Pinkala Khangate Private Testing Center Pingli Test Salaga Gazaga Hai Phashok ka haina Manipur Sarkar we data atishu da thui ka hai pung maguda mati we alungling room share da COVID-19 test saga hai we result thingphanga hangphanga da t-shirt Washok kahaina, Jiwing a child positive case, Shajishat, Hang Turugda Chuko, he Sampang kahaina. Atam hiwi alungli Gagazano, Shapanga, Hang Matida Turugna Gagazar, Raikwi Haida, Arishangwi Aina discharge Sami Haira. Achi Raikwi Kahaiji Zanglaga, Achi Rashungda we alungli, Mimau Jina, Gazalaga Raikwi Kahai machine, Ting Hang Matida Aka, Shaka, Hang Pangada Gatum Kashung Haira. Recovery rate na 81.8% li later lay. State hui alungli Ari Central Security Personnel Hang Matida Jiko Zangda active case Ting Jishat Shashini Hang Jiko da Aka later lay. Nagaya Ririn Wivang Haklak Aina contribute Sami Kahaya Dr. P.S. Lauren Mawan Satwi Kahai Jili GPRN na Kakanang Taraka Pongshok Haira. Ananaga political issue education human rights kala chingri kahai wiwang phekar khwimi kahai psychology mamalai ramara da hanga verily kathemi akhasada anamatailak aina Naga People's Movement for Human Rights kala forum for Naga reconciliation lila malinglak aina odram ngathmi haira da MIP NSCN GPRN na mikushok lairik akhalip phongshok haira Anna Wardam we bongling John Mika High Pekar Psychology Shokrada Clay Thought Pingna Paning Ungmi Chingra Dala Pongshok Haira. Dr. Lauren Heath Tetso College Dimaburi founder Color Principal Emeritus na. Agatha Ningrin Clay Katana we Manga Aina Naga Nau Pingli Shanglak Kahai Sokami Aka Ngasaya Guchi Ainang Soda Anna Naga Nau Pingwi Wang Sami Kahai Psychology Thought Gachida Paning Ung Chingra Dala Hanghaira. Late Dr. Lauren na Notha Gahai Shimkur Tesa Psycho Relila NSCN GPRN na Kakhanang Pungurum Dalay Dala Pongshok Haira. Union Baptist Church Ukhrul we Youth Department na Khavat Nau Pingling John Mikhavai Project Shimkur da Hapok Haira. Project Shimkur hi na Rakhara Zimik Show Phanga Thangwe Alungli Shimkur Shapanga Kashung Daling John Mishap Khavai Hotnara da Hangdalay. Project hi na Sam Kala Khangate Kankhana Od Aina Khanga John Mira da Hanga. Ukhrul district li lockdown hapok highway aina Ukhruli khle richum nauping khokha sada panglak aina COVID-19 mimau hiling sungra dalai lockdown kasa hi achu changda chimiksho makuda thuro kashung haira leikhaya shimkhur kai khana kankhana od khuisangda chekching lak ka hai lockdown lung hili ngusung shap salabai khe shimkhur kuchung gaja wiwangwa jotlak ka hai atam ngasa dalai Chakshilak kahai mimau ngayawda khle atam hili khangazan naupingli khangajon mi khawai ningrin aina Union Baptist Church we Youth Department na project shimkur hi khuikushok kasana the UPC Youth Department aina pau samphang dalai kachi katha shimkur individual na project shimkur we Otsak Hiling Romngai da Kotom Khangai Layakha UPC Youth Department na Mathan Ryo Nawi Khanga John Khuida Khanang Gazada Khaleshim Kurli Odrum Pingchi Nawi Muthun Aina Khuiwami Lagra da Pongshok Haira Kachi Katha Nang John Khangai Layakha Ukhrul Baptist Church we Youth Chairman Ashang Lunglengli Bank Transfer or Google Pay Sami Paira Nevis Trading and Investment Private Limited we Proprietor Queer Joshua Aina Quirumla Yuimi Wan Shangnai Suina Ukhruli Khale Shimkur Tingka Shakhani Shikhali Kashai Kashakaza Yaomi Haira Ukhrul ADC we Chairman in charge Dr. Yaronsho Ngalung we Shimli Kashakaza Yaokami Rani Kwika Atamli Hikatha pandemic Wiwang Aina Saklak Aina Leda Khale Atam Hili Ukhrul we Richum Nau Pingli Khangajon mi ka hai wiwang Nevis we proprietor Queer Joshua aina Quirumla Yuimi Wanli Dr. Yaron Shaw ngalung na ningshi tara ka phongshok haira
ATC chairman na Nivis wi muthun sada sam dal sugar bias color thauji humpung wi headmaster and Peter all humpun tang association wi chairman Reader Ukhrul North DCC wi ATC executive member sagasa Edmung Chipang Ukhrul South DCC wi ATC member sagasa HA Vareshang color khangate social worker tarakhawi mangali yaumi kahaina Achiwi kamataya pauping nang room lushitsa. Tobali CM na PSA oxygen plant terkot mi haira. Tobal aina kakching wi COVID-19 situation review sa haira. Manipurli gagaza case kathar shajisha hanturuk da chiko sampang haira. Trada mati tisang lui haira. Mumbai li khalai Nivis company na Ukhrul wi shimkur. Tingka shakhani li khangajon mi haira. Achiwi pau he na ngachang haira. Nganadak len tumsai ko reli mang phamisa.